Bonjour à tous. Alors ce matin je vais au marché vite fait avec mon oncle. Aller voir un petit peu, acheter le petit déjeuner tranquillou. Voilà, pas de casque. Mais sur la sécurité ici, je veux pas dire que c'est pas important. Il doit être 7h30 du matin. Là, il fait bon, là il fait 25, il doit faire entre 20 et 25 degrés. Donc vraiment le temps là, il est super agréable. Sachez qu'ici au Cambodge, la plupart du temps, les gens se lèvent très tôt le matin. On se lève très tôt et vont marcher très tôt parce qu'il fait frais le matin. Tout simplement, et en journée il fait assez chaud, enfin surtout l'après-midi. Donc ils sont le plus souvent à la maison l'après-midi et puis après la vie elle reprend un petit peu le soir au coucher du soleil. Donc voilà, et le matin, sachez que tout le village ou tous les villageois se retrouvent un petit peu autour du marché. Donc c'est vraiment l'endroit où ils échangent, où ils vendent, et tout, etc. Donc si vous voulez vraiment un échange authentique avec les Cambodgiens, allez dans les marchés. Et allez-y tôt le matin, voilà, entre 7h et 8h, et vous verrez qu'il y a énormément de monde et que les gens du village bien souvent se retrouvent là-bas pour échanger, vendre leur récolte, voilà ce qu'ils ont un petit peu. Hop, on va sur la route. Hey, Tana Nang. Donc là on arrive. Alors ici c'est pas un marché mais nôm ai kì. Mà chẳng mà. C'est la... Non, je suis venu prendre des fruits plutôt. Ouais. Bah, tinh un kilo ni. Thông. Lục nữ. Nah. Giờ này ăn. Giờ ni. Anh em mặc lâu bán mấy cái này. Nó mặc lâu mơn pì. Cái thay. Mơn pi. Bay riêng. Wow, bay riêng. Rồi, lấy. Anh ấy mà mơn. Anh đi. Thay tu. Ê, giờ đi. Ở ngay nha này. Min mà ngày đi. Ấy tập bèn bài chú mày. 1 kilo, 2 euros. 2 dollars à peu près, 1 kilo de raisin. Fly.
Ah, ok. Francs. Wow, ça fait 2 euros. Et il est cher le kilo de raisin. Hein. Klein. យកនេះឆ្ងាញ់នេះអត់ឆ្ងាញ់ អានេះវាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែវាថា ថ្លៃ ប្រហែល1គីឡូ 12000 10000 peut-être $3 $3 ouais le kilo ici il est à $3 le kilo ah, c'est cher hein. Kilo d'orange franchement ah, ce matin je pensais pas que ce soit aussi cher comme ចេញ ចេកជៀននឹងនំប៉័ងអី បាទ បាទ អូខេ ចេកជៀនចោះ ចេកជៀននំជូរ3បាទមីង នេះចេកជៀនទិញអរេទិញ3000បានណា បាទ អូអត់មានណាញ៉ាំ បាទអត់មានណាញ៉ាំ đâu rồi trong màu còn On est venu acheter des bananes frites. đặt tôi làm con đàn nó phê này Dạ đi mà dạ đi. Oh. Đà nát làm con nào đây chụp này Ini yo atuh. Nah, teman. Pipon. lepas pipan pram mah No, pon ada. Pipon pram. Lepas mui. Thì đấy 4 khoản thì còn một quân làm cho một miếng. Oh. rồi về làm con đúng không Quah man. Mà rồi. Mang mấy. rồi về Va acheter du pain. đây mà bằng ta thế này Va. Petit stand de bananes frites et de gâteaux. Là, on va acheter du pain, je crois. Miếng này. Nous, hả? bay một con Bày một nông pain à? bay nó ba Và yêu nông pain bay. Nông pain sạch. Hả? Nè. Bảy. Tạ thông. Đây. Ọt khmau. Khmau tả. Một lên bị bay mặc khai khmau. Khmau ở hơi mặc khai. cái mây và hơi Ok. vô tới pi pan Dạ đã. súng kê Rồi. chặt một cái áp lôi Và. cha mẹ mày ra cha mẹ trao ăn mày Con. nè lo áp mày Hop là, attention.
Et là on vient acheter du marek, du poivre et du sel. Marek? Yo ta marek? Marek nak ketem. Marek tak ketem. ยายเป็นมะเร็งยายยาย Mình marek ấy. อยู่ไอ้ปลา Marek เอา Yo paman pu. Marek yo paman. อยู่ก้อนก้อน Ma pon. อยู่ก้อน Va. อยู่มะเร็งก้อนนี่ให้ตาคลั่งคลั่งไงมะเร็งก้อนมาเต็มมาปั้นมะเร็งมาปั้นมาหน้าจะยัวชาวน้ำมา มาควันนึงไม่กรุบมาควันนึงมาเคยยังไงมาได้ยัง มะเร็ง นี่ตีค ลูกปลา Ma pon né. เฮ้ย Ma pi. มะเร็งมาปั้น Hai ketem เต็มมาปั้น ma pon. OK. Oui, ils vendent ใช่ des ไง petites, เมนนมไม่เคยลอยเลยนะ des petites douceurs là ici. เมนนมขมาย C'est quoi là, non? เมนนมขมายนมกะลี Ouais. Allez. นมเปียนมพงมัน Donc pour moi, gâteau aux œufs. Gâteau aux œufs. C'est déjà des douceurs à la noix de coco ici. Des gâteaux. Je sais pas ce que c'est. Et là, เอาแต่ไฟกลางเลย นาย500ที่ calamari. 500ที่มาครบ Mais il manque 500. ก็อัพ Ma pointe. Petite course du matin là. ใส่มันทั้งหลาย Sac moine. โลโน่ทอดเอา Nè sac moine. ทอดเลยทอดไม้ chọc má vậy Mai. chọc má cho anh cho nên cho mai men á mai vui vậy cái là pha cho ăn vào ที่เธอที่เธอกล่าวทั้งมัน ประมาณปีหนึ่ง นี่เลยทั้ง ปลาอ้อย mẹ anh nó xài đẹp tay sáng nha บ้า แม่น mẹ đi pha thép mẹ tham cái đó มานะ là không mơ เมื่ออันนี้ช่างอันนั้นนะโย รอฮะ บ้า ติดมุ้ย ติงมุ้ย นายช่วยจัดยำนอน cái mẹ làm nào thùng gì đấy mẹ lôi mẹ này gì đấy เมื่อมินมาไพ่มา อันนี้มุ้ยมัน ปี mua là con ก่อน 1000. Ça c'est 25 centimes. L'ananas il est à 25 centimes de dollars. Annie enประมาณนั้นนี่ นี่ใบป้อน Vậy con. mẹ อมบุญป้อนmẹ mẹ làm rồi thì đây mẹ Ça c'est 8000. 8000 rilles. Et ça c'est 1000 rilles. con này nè mẹ chụp tên nhau hả con อาจารย์เปียยังสู แต่ไงบอกนายมา เออ